بدر ملا رشيد ريفابري نوفندر رامان يا ليكونينان الاستوديو ميفاني من كك بدر بخير هاتي هناك بروشور من دستي تداتن رامان سراتن لساندن تذكري هناك بكرتي بحثا نوفندر خوبكي وبشراز زي هناك برسانج تبع سپاس يا تماشاواني هجادكم و دسبيكي نافندا ميريدكم جبرك دعوتي ما كربو ايصال اف فورماويني جيتشي كربو قال لك يكي بقيمه بو بر قيمه بو جبورا وشا كردستاني براستين نافندا رامان ابوي بهتريكي صالكي كان مجر حاضريه دكن باذن خدای تعالی دمکی نزیک دم راگهینن چبونا وینا لسر کاری لیکولینی بهتر انا دی آلیا و کاری لیکولینی تدبه یک لسر باشور کردستان و عراقی و آلیک جی سر روج آوایی الروج آوا ما هنك لیکولین حیانا چکرن لسر روشا آلوزی سیاسی دهندری انکسیده چماولو به کاری وینی سیاسی هنگی لوازه مچکری لسر ناوند لیکولینی روج آوا تجربه کردینی روش آواد ویواریده هی تنهی چما تنهی اف مهنی کلو چکرنه و سر باشور کردستانی جی مثل غزا کردستانی چکریم مثل راگهاندن آل کردستانی و آب پارتی بونی یا جماوری آگل کردستانی مهنی کسا یعنی باش تایتل مچهون. طب بحث کریز اندنوا یعنی کریز اندنوا انا کسی ذکر کریز چی کریز اندنوا انا کسی یعنی پرسکری که اندنوا انا کسی چنه مادام و لیکولینگ سرچیک یعنی این سرکه انا کسی وکم زانن گروپی کی پارتیایی گهاتی که هف اوجی جدایی تیا با پارتیا جه هی گله کرنگا یعنی برنگی حجمی خوب برنگی هنکی جه فکری خو یعنی رامانی خو اوج علی کی بجی برنگی نرین آوادنی بلکی هنکیش پیشروجا سوریه بیا لبطاوانا حیا انا اف کریز یک هندریک انا کسی دخویاد که احری تملی وینا گجب خوش هندره پارتیه ویته او پارتی خو بری ریکسازی کی ناوندید هندره واد نهاتی چکرن یعنی هم زانن پارتی منی کردینی بری شورشه گش پارتی یعنی ای بشارتی بون کاری وا بشارتی بو وقتی که شورش چه بود درکتن بون ببین جماوری یا ببین خدمتکاری بکن حیا انا پارتی منی انا کسی نکاری بون خطی خو یکیش واهل بجیرن نبون پارتی ام بیجن دستهلاتدار فنکاری بون خدمت خزاریه بگینن خلکی نکاری بون ببین پارتین سیستماتیک جیج برگ دهندره خود یعنی نظام داخلی وانانی حیا انا گبری ودبن نکاری بون وانا براستی بکن خدمت یا خورت خو جوان خو خلکی خو نرینا خونی آگ نرينا كي دريجي ثابت الجموانا هب اوانا قال لك كي افيهان اد هندري انا كسيني جوينا دكن جريددن براستي شو الوزيه سياسيني اد سوري دو لشكري واد هريم اد ومثلا شرعي جيد بد هريم اد اوانا جي باندورا خلي دكن جي او بري تشاواي طبيعتها واني هي بهتر باشه بالتركي دميني نافندا وال تركيا من حسكر بزانب انقره تركيا تشاوا تماشي كردي روجافات يعني أبايا برسكي جلكي مزن أنقرة مرو كارو بيج دما ويني 10 سال شورشة سوري ده بلكي دوسي نرينه وينها بونش وينها نرينه كعولها بو كاري بكار بوار دانوستاندنه كي بك دانوستاندنه كي ولو حزري يعني ولو باندوري يعني بك أو هانجي حياة سالة 1014 بو أو جي باندوريا بيفيتشونا بروسيس عاشيتية هبول تركي فالبندبون يعني ويشاري بلكي دما كردي سوري تد دمكي قلكي باك يعني الجور دوان نستندنا واب تركي هيئة يعني هب تشيكي بخدهاتن ايه خسرية ديمقراط خدهاتن تركي ايه انا كسيل تركي بون افقلك هبو لي مخابن بشتي هلوشان عندنا بروسيس عاشيتية وقال لك بيويري دل تركي بون يعني ضربة قل تركي شيء قال لك تشتري التركي هاتن كرن أبانا هشتن قاوكي تركي بهتر عالية مثلا أو لكارية بهر سياسة ويني أنا بريك بدشة بينا هن عاليكي بتركي خجي ما يدري وقت بدروشة كي نظام بريارة داوي بد دروشة كردي سوري جبر نما
ندەستێ وڵاتێکی تەنێ بخۆدەی وەکەم دبینن تو خۆش زانە تەوی تشۆپینە یعنی بریارە ئا هەندرێ سووری ئا جارنا ئا گوندێکی بچووچک نەدەستێ وڵاتەکی تەمردە چار هێزێ چار وڵاتە هەن ji ber wilo ev zelaliya vênal cem Tirkî jî nemaxuya dike em dizanin şerekî wanî çil salî bi Partiya Karkerê Kurdistanê re heye û ev şerêhan jî yani xelkê ana desthilatdar li hindirê Rojava layîngeriya wana ji wê partiyê re heye evaya gelekî bandora xwe didist ser bê meselahan Problem wê nerînê din. باشه problem peye de ye yan jî problem proseseke statûyeke siyasî ya Kurdên Rojavayeke. Yani statuya siyasî ewa hanê problema wêna belkî hebe çêbi bi wextê gibrengekê em bêbêjin wek Başûrê Kurdistanê çêbi bi belkî li cem Tirkî me tirsiyekî gelkî mezin. Kabul dike Tirkiye? Yani gor nerîne Tirkiye. Bi nerî namê em bêjin wextê prosesa aşîtiyê de ba belkî qebûl kiriba ana zor qebûl bike illa dîsa wek ana gelek cara daxuyaniyê menî şexsî bin yani kesayetî bin em dibêjin li hevkirinekî Kurdî çê bibe û dostaniya bi cîrana tevarê çê bibe eva han belkî bihêle ji ber Tirkî jî wextê welatekî dikeve şerekî de li hindirê wê jî ew bendora wê şerê han di hindirê wê diçê dibe li ekonomiya wê dibe li civaka wê bixwe dibe Kurdê Rojava perçekin ji Kurdê Bakur û ji xelkê yani Kurdê Tirkî ve evaya tev bandora wê nalê hey yani. Aha yani mesela statûyek li vê derê Başûrê Kurdistanê heye Tirkiye peywendiyên xwe li gel vê derê siyasî, dîplomasî, ticarî baş in. Tirkiye amade ye siyaseteke ku weke li vê derê dimeşîne li gel Kurdên Rojava bimeşîne yan jî dibêje na ez qebûl nakim. Peye dê bimîne nemîne yani statûyek ku li vê derê heye li Sûriyê qebûl nakim. Yani ana gotinin hene êwana gotine em qebûl nakin bes gotinin wana hene jî em milletê Sûriye çawa li hev bikin em ê ji wana qebûl bikin. Yani her du gotin hene îca ev gotinê han jî gelek cara bi rewşa siyasî û herêmê û tevahî girêdayî. Lê tiştek heya ana ji danûstandinê wanî giberê bûn yan bi rêveberiya yani Xweserî yan bi enekesê re be ew qebûl dikin wek em bêtaybetmendiyekî Kurdal di Sûrî de hebe rêvebertiyek hebe wek bêka çawa be ji ber gelek cara navendê wek dibê lêkolînê hene û xelkê dijiyan herkes milletê Sûrî dibe ew sîstema merkezînî Sûrî nabe. فوقتی مرۆڤ vê gotinê dibêjim mena vê sîstemekî xwecehî çêbibe yani rêveberiyekî xwecehî çêbibe vaya jî Tirkiye vê dibêjî bes ji alîkî ve em dewletin xurtin li berûrin Tirkiye hêzekî NATOyê Kurdê Rojava ji wana tê yani ji me teva tê xwestin ji alîkî vê mero ne bi rastî çîkê qebûl dike wek dibê zordariyek li merov bê bes ji alîkî jî bê mero çawa li gor berjewendiyê milletê xwe nî dirêj bi kar bike yani ne li gor atîfa xwe kar bike û ne li gor gavin biçûk kar bike em dizanin coğrafiya Kurdistan ana Sûriya herêmê Kurdînê li Sûrî gelekî lawaz e em dizanin hejmara xelkê menî wir yani ana belkî milyon û nîv 700,000 insan may siyasetmedarê Kurdê Rojava vê li gor vêna Amerîka wextê carna tidbînil li gor berjewendiyê xwe li gor rewşa xwe êrişî jî Sînê nake û carna ana heya ana jî Amerîka hinekî uranyum ji Rûsyayê dikirin ana divê saetê û gelek tiştê dijê dikirin yani welatê bi ev qeyse hêz wek Amerîka wek Brîtanyayê li gor hêza xwe li gor nerîna xwe nî ji dema dirêj re danûstandinê xwe welatê dirçê dikin ev tê jî Kurda tê Kurd divê yani peywendiyeke aştiyane cîrantî dostane li gel Tirkiye bimeşînin lê mişkilet ku dê Kurd dibêjin Tirkiye vê cîrantiyê weke ku tê xwestin qebûl nake. Yani ewa han dewleta de gelek cara di rewşa benî Rojavanî berî şoreşa Sûrî jî çê bibe li ber çavê me bû bê rejîma Sûrî bê çi bi serê me dikir. Lê evaya merov bi rastî gem ez wek şexsê xwe gelek cara ez vê dibêjim ez çawa karê xwe ya berxwedana xwe bi kar dikim. Ji ber dewletê siyaseta wana dewletê siyaseta wana tê guhertin jî û siyasetê wanî hey a dema dirê jî bes ez çawa zîkaribim milletê xwe rêvebertiya wana di demekî krîzê dibikim ew a herî giring e ji ber ez ê li Tirkiye binerim li cem wêna
هێزێکی مەزن دیرۆکە پشتا خودێ دی 1000 ساڵیە دیرۆکە پشتە ئەزێ بێم لە هەمبەری وێنا و ناتۆ هەیە و دانوستاندنی وێنی هەمێ وەکتێ بانکێ دنیایر هەیە باناگی شار هەیە ئەزێ بێم جەمە ملیۆن و نیبێک 2 ملیۆن مرۆڤێ ملوێ دەکێ مایە دچۆلێکی دێ ئەزێ چاوا بکەم vê ez li vê dekê ji vî terefê han xuya bidim me tirsiya min ser pêşe roja te tune yani anam dinarin li hindirê Tirkî di partiya a demokratiya gelan yani ban dikir dibê em dixwazin demokratiya Tirkî dixwazin em yekbûniya wê dixwazin em filan dixwazin em dixwazin ilişkî danostandinê me pêr xweş be yani carna eva han jî Kurdê Rojava Iraqê gelekî spas Bedir Mela Reşîd rêveberê navenda Ramaniya Lêkolînan میوان مبوی و سرخیره به صاحب آوا کردن سپاس زۆر سەر